Trenutno imamo jednu prekrasnu radionicu swing plesova. Trenutno baš danas u nedjelju radimo Lindy Hop i na poziv Jane došli smo u Rijeku pokazati malo plesove da bi mogli to proširiti dalje. Vi ste inače instruktor? Da, ja, Tatjana, ima nas nekoliko koji smo zadnjih godina dana se bavili time i baš aktivno držimo tečajeve i radionice. Po čemu su swing plesovi specifični u odnosu na druge? Raspoloženju. Ono što ćete vidjeti u mnogim drugim plesovima, ali ponajviše u swingu, ljudi kada plešu zaista uživaju u tim veselim ritmovima, u glazbi samoj, u plesu. Ono što zapravo se prvo zamjećuje kod ovih plesova je osmijeh. Ljudi uživaju u tome. Ovdje u Rijeci ovo su početnički tečajevi za ljude koji se prije nisu time bavili? Tako je, da, ovo je radionica, evo, prvi puta smo u Rijeci, prvi puta zapravo u Rijeci, ja mislim, osim naravno onih starih godina možda kad su stajali američki brodovi, gdje zapravo prezentiramo te plesove. I kakav je odaziv, kakva je publika i kakvi su Riječani plesači? Pa jako dobri, evo moram priznat, trenutno ovo je nedjelja i vrlo dobro odgovaraju na plesne korake. Što se muzike tiče, čini mi se da im se sviđa. Evo, baš smo jučer bili u jednom baru gdje smo puštali muziku, okupilo se dosta ljudi, dio nas koji smo došli iz Zagreba smo plesali pred njima i moram priznat da su svi bili jako dobro raspoloženi i oduševljeni cijelom tom pričom. Ovo je radionica koja traje 2 dana, a koliko je otprilike potrebno vremena, odnosno vježbanja, da bi se neko mogao smatrati plesačem koji može bez sramote izaći na plesni podij? Pa mi se trudimo obično kad imamo klasične tečajeve već nakon 2-3 sata, s tim da pričamo o nekoj varijanti sata, pošto radimo sat i pol u jednom terminu. Već nakon 2-3 sata ljudi su sposobni za ples stvarno onako u redu da lijepo izgledaju na muziku. Radionica je malo drugačiji slučaj jer puno intenzivnije se radi. Jedna radionica znači u jednom danu traje po 3 sata, a koliko sam ja vidio već jučer u tom baru nakon prva 3 sata radionice, ljudi su prilično solidno plesali, tako da samo ovisi o motivaciji, volji i spremnosti njih da izađu i plešu. Osim mene, tu je i Tatjana, Andreja i imamo još jednog člana koji nije mogao doći, ima neku drugu posla u Zagrebu, Gorana, i nas 4 zapravo radimo već godinu dana. Naravno, većina posla je na nama, ali bez krasnih ljudi koji zajedno sa nama plešu, ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Mi dijelimo već na području Zagreba zadnjih godinu dana, nedavno smo slavili prvi rođendan i trenutno spremamo, evo ga, u 5. mjesecu, krajem 5. mjeseca jednu veliku radionicu. Počeli smo polako dovoditi i strane učitelje, te evo ga, sad smo u Rijeci i nadam se da će ostati taj duh swinga u Rijeci, da ne samo da ćemo mi doći, nego ćemo uspjeti u Rijeku dovesti neke međunarodne učitelje, tako da ta glazba sama i ples zaživi malo žešće i ne samo u Rijeci, idemo i dalje, i Pula, i Split, i gdje god nas pozovu, gdje god nas žele.